Kagawat kadai kari keparit na Afrika. Kepadang don tang kumpah nrulak ngut kinong syongsnong. Hagaba mentau snam arjar arpun riu kayu rung ningkong do siaka World Cup. Hagaba kani kari kajengai tang kumpah nrus 4 kilometer na West Coast of Africa. Hagaba kayu rung ru siaka ni ka World Cup mentau snam arjar arpun riu na Afrika na ka grup D kebalawan ru haga kerdan keban ningkong. Kum taru kani kari kebadangrit kebadon tang kumah nrulak kinong syongsnong kan sami madan ningkong haka FIFA World Cup menta kamit haka por kendai stang persia kari Spain. Haka ban nadu menta ke janmit lai UI ya ginong kersian jong kani kari parit kari bedang yorung temai syaka World Cup menta usnam. Kabakla ajing kersian pura yalah ke jong kari. Haka baka keban saja haka dia kun menta kamit persia ka Spain. Kum taru hakane ke jingmi madan keban ningkong menta kamit persia ka Spain ka bakane ka parit ka kabat. Kan sapen sya ka pertei ya ka sap pidekai jong kate ka parit kebadon tangkupah nrulak kinong syongsnong. Kad bahabayanu jor bat ka Spain ka padon kumpah sapu kendai poin nriu million ngut kinong syongsnong. Kumta menta kamit ngin sayi ngin sasaki ya kejinikai haplang ka Spain persia ka kabat. Lahato kani kari kan jan kumpa lajah ne kamit haka jinikai ka Germany persia ka Kuraka. Haka baka Germany klap lim keput ya kani kari kudang rung temai sia ka World Cup kata ka Kuraka hadu hinyu la weko. Kum taru tongin sepej menta kamit haka jinikai ka Spain persia ka kabat kabadai ka por kendai stang menta kamit. Ka link na kapta ka ni kejilikai na kapta jung tu perlo ki ba page link ba Epic Sport ngan sabu apo comment section jong ka ni ka video ku blessibun.